Umjesto što idete na more, bolje u maline da stišu, verujte. 5 evra, ne plaća se šalim. Ne mogu se popiti gore, onaj top. Rekao sam da ću kada tada budem mornar Pavle i jesam. Pre nego što zapravo počne vlog, da vam naglasim da 50% ljudi koji gledaju vlog nisu prijavljeni, odnosno nemaju profili ili nisu subscribe-ovani. Bacite sub, logujte se, ne treba vam poseban YouTube nalog, već mail, tako da bacite sub ako već niste, like obavezno, da vas ne sanja, brat, ajde, živite. Stigli smo napokon na trajekt, ali presedam u drugi autobus, jer kao, kad se već vozimo 48 sati, što i da ne presedam u drugi autobus, što mi totalno nije jasno stvar, ali nema veze. Naravno, čekamo opet, ja sam sad Lazar Blagojević. Imam kartu Lazarovu, nemam pojma, prolazimo nekako, valjda, evo ga moj brat Lazar. Sad ćemo s kartom da prođemo na trajekt, a onda čekamo i jedno čekam da mi kažu, pa nisi uzeo smještaj. Sad će da vidimo, pritom učem Miličin kofer koji nema... Nema boje. Ljudi, verujte mi, umjesto što idete na more, bolje u maline da stišu, verujte. Majke. Će ostane ovdje točak 3 kubika, bre. Ajde, ovo 19 cifele na mali, mislim, manj. Žega, bre. Nisam nervozan, žega. Ma ne. Ću se skapati. Gdje je ova država? Samo koperove stvari će nam se ostaviti. Ovo ostalo, ko ranac. Da. Što bi ranac ostavio? Što bi ranac ovdje ostavio? Staviš kofer i ideš se dobro biti. Kako to isiskuje toliko vremena? Drži ovo lice. Dunja. U ovoj prostoriji je on u prvom redu, vidjet ćeš tvoj ovo prvo. Jel snima? Snima. Ajmo 5 evra, ne plaća se šalim. Ajmo gore. Ajmo gdje sad. Molim vas, neka mi neko nešto preuzme ili ti guraš. I dala jedna ženska koliko se plaća u koferi, 5 evra smo izlagali, ali ne plaća se naravno. Poenta je da samo ubaciš kofer. Znači, glavna stvar koju nisam nego jeste da se prvi put poznam s trajka. Uopšte je prodano da idem na mogu. Neće da je... Ne znam, prati ih. Idemo da rađemo pogled neki držav. To mislim da mi je prioritet. Dobro, pošao sam po druge predivnike, ali jedno su našli. Drži vrat. Sad ću. Ajde, padi. Hvala, brate. Nismo još pošli na koridor. Gdje se još penju gore, idemo gore. Da, idemo. Vidio sam. Ga snimio? Da. Ovo se će stojim. Ma, ići ćemo, ajde sednemo lepo unutra. Ćeš da hraniš galebe, to će... Ne da ih stavi na sto samo. Čujte stvari. Dunja, ne razmišljaš youtuberski uopšte, vrati? Ne znam, nismo našli gdje će sedi, ko će potražimo, ali makar smo... Sedi, stop. Ali sve je puno, gore vidimo da je upekli, ali nemam nada. Samo se vrate devojke, da čuvaju stvari pa mi idemo gore. Ne mogu se popiti gore, onaj top. Ne mogu. Napokon da dovatim ja telefon da snimam sam nešto.
ali nemam šta da snimim trenutno, ne odemo gore dok ne dođu devojke nas, kao što sam rekao malo. Sem što, ćao brate. Čekaj da vidimo Budurljaka, vidi. Hoćeš tamo fokusirati. Tirkizne vode, brate. Jedva čekam da pođemo odavde već jednom, jer koliko dugo čekamo, ko zna kada će da krenemo, jer ima još 55.000 vozila napolje, koje tek treba da ovo, kako se zove, da se ukrcu. Da ne verujem da ćemo skoro, nismo još ni 100 našli, ljudi sede s kerovi, s decu, znači, i pogledamo što niko nije našao, te stranice. Užas. Stigli su. Dobre, sjetile što se ne dođete. Došli smo mjesto da ne bi stajale. Pa daj, mi smo čekali da dođete oko kao dva panja ovde, umjesto da nije Evo vam panje, mi trebaju maske svoje. A gde je moja maska? Znao se moram maskirati. Dobro. Tako mesto, brate, ne postoji. Vidi ga ovaj mahina, brate. Mislim da kojamo to možda se vraćamo nazad, mesta nema nigdje. Ne, jedno mesto gdje ima, pa ima za 10 čoveka gdje mogu da sednu sednici jedna žena. Pa to je to. To kao? Ima mesto. Evo, ima. Jel ima mesto? Mesto, ali imamo. Dobro, ajde idemo okolo, samo nema. Svako se ne može smestimo nigdje jer po jedna žena sedi na 5 mesta. Kao razumijem, ja sam debeljko, ali ono, skupite se, brate. Ali pazi kakva su stoka, sedne jedan čovjek na 5 mesta i sturi se, izuje se, gospodi sve. Mi smo bre gospoda za siljat. Možda neki naš. Bitno da se vodič zgnjezdio u masažer, bro. Cool. I najjača stvar u Brod jeste WC, brat. Znači sve je to cool. Pazi ovo. Dobro, WC je klasika. Pazi ovo, brat. Dođeš, malo se umiješ, malo pogledaš napolje. Najjače. Rekao sam da ću kada tada budem mornar Pavle i jesam. Slika za mamu i za tatu. Mama, dobro sam. Mornar sam postao. Živimo na mabalima što imaš. U principu ne čuje se ništa dobro. Ne mnogo gužva, ali se makar čuje. A rekao sam da ću da budem mornar jedan dan. A mnogi su govorili da neću moći to. Drago mi je da smo uspješno postali mornari. Zašto mi se tres ruke. Imamo moj drugara, rekao, brodara. Mornar. Say hi, a? Ne, sljedeći put ću mu kažem kalimera. Ne znam šta znači to? Vrlo dobar dan. Ne, mladi. Baš što mi se ovdje ne znači. Idemo opet napolje. Pa je sad. Što ovdje ovako tiši?
Baš nisam očekivao da ovdje je mnogo lepo. Znaš šta je fora, nismo snimili da smo uopšte ušli u apartman ništa. Pa znam šta, radimo se. Nismo snimili ulazak u apartman zato što je bila velika gužva, borba oko ključeva, stane autobus, pakuj traje sa trajekta stvari, nemoj ovamo, onamo, idete u taj apartman, vidite onaj, u principu, našli smo se na kraju, da, ali je bilo naporno i samo smo čekali da uđemo u apartmane, tako da je taj deo malo preskočen, jebi ga. A za treći deo klipa nastavite da pratite priču, bacite like, share, sub, to se zna, mali podsjetnik za vas, pa se vidimo na drugom delu, odnosno sam dolazak na more.